Устье сонтар улығын самы әдернехелеге 12 сылын туспа сайдың қолын тұтуғар. Қырынехелеге аспытын бүгінгітін онына кескелін тұғынан Ольга Захарова. Устье уруккута геологический экспедиция түйүләнер сире болан бет байылыттык соғыруттан быха качылан тигинен таңынан олар бут кемнердәгә. Экспедиция хыллатын олақ жахак букатын сатарыягын туспа нехелегенен сайды быхабыта. Кенники 200 сылга Устье бөхөлеге киһи билбет курдукту буста. Холобур буруккута Шанхай ден эрге тутулак сирге саңа микрорайон карагы үрдетен иде. Бу нехиле киһинен анал муниципальный тосколунан тутуллубут уанна бирдилен ыл желере. Устье тыктанар кыржага хайлені Степанова кен тутта саңас кивери уанна кыржагастар балаганнарын көддөрөр. Туаттынан болланы эме үчүгэй. Тога жетекке кастаандыгалга туак туттулар. Дие туак программа быхытынан деп курдук. Итенне тулаяк ого эме дие туттан билген ошо киряктактар. Бу улахан дела мен ханы бар. Устьялар тетимнак сайдыларын уанна кескиллерин күйүрдүллүбүт уанна саңардыллыбыт уат сетимен кыттасы бәстиллер. Ремонтный программанан быйылда ити улахан головной подстанция тут 5-10 булан ити билүттен агылдыбыт. Вот ол блин монтагын үлете хагаланыкта ити подстанция монтажтаннагана бу бихинехлене башчы барларын 100 бүрген электротопление килдерек бу. Бу сетте сүз көтер арагын итер умараптар кахайстыбалара турбаза тупсагай тутуулара эбилле турар тыннак муннуга үөрө көтө же туттан түбүгүрер эдер жон саңа былахаккага ойнуу сылжар оголор барыта Устье бүгүнгүтө онна сарсыңыта. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете, Сунтар.